Ubuhansu bw'umuguzi. Moncho murilia ondizi TV ngukole nibene ase entunda yende ime yomoroberio bwensa kia ase ukomanyinga nigomogenio ito abera wekera na ase studio emambia ya bono kare angebene gosanga na intwe ase emambia ya bono astrato kumulekera amange alia alengete chisemi mogenio ito talionde korende Professor David Ombegera welekera na ime studio abawekera na chinsa chama mpema kegima ekerokelio ekiyanga nomonto obwate omokia na boigo orendete chingaki amosongo nigatatebanga chinsa kigwa chitugutire nchirateyo oranyale gochirania aseigo enchera yabene yokolenda chinsa bunekerokelio kyomogenio ito ngwetera ase okonekinga kwa bilokirania emeroberio buna ebwenderete astrato kumulekera engana erengete chisemi ime yorogongo rwa kisi enseitu ya Kenya na boigo ensemeria yama genderero wakire buya Professor wakire buya muragia mbiyamano sana ngokwali nibene ase umoroberio bwensakia emambia ya bono karibu sana. Asante muragia yankwanya bagusi wansi asibabeta na kifani Jones piche TV ya Ndizi TV na akiri mbiyamona soko ngaliga nimo emambi ya bono tukwane n'abantu baito nguru yamagendero kisemi na yandalia ali muhimu aho tokonya ntumna abanyenense ya Kenya mbiyamona sana erebu yake gimambye mona asikira na ime yomoroberi wensakia asifaide yomurigeria Ondizi TV na bono okwimanyekania asare tutebya marietago onsi atatu na boigo ratotebinga obokoreri bwao ngaikwara abokorire ase egwikera bono kabe Professor asa marietana nkoroku David Ondeyo Ombegera from Ogembo Machoge chache ona iboletu watch location na somete school ya Kevere Primary School kagenda Nyamonyo Secondary School from form 1 to form 4 all level that is kurwabu nkarangeli Bungoma High School for A levels from 5 and 6 ngaji wakora chi subject tinye kikoro kunga 4 principal subjects and 1 subsidiary Kiswahili, history, economics, and geography, and general paper. Ngaeta, nkarangeli uchi Kenyatta University, ngaji wakole kosi y'obwalimu, na chorete miremebere nale wasomi, Kiswahili and history. Karona akora, ngatomu kisukuru cyabogere ngasomi, bogere skuru kurokunga Barding High School kurwavunga changawe transfer ngagende school wende ku Girls kurwavuna ande nkaiwe transfer ngaenda sito nyameso choro rali nyalibali masaba so bo musike Professor Ngeli kurwavuna asomira school chinyinge pake school yo muiso na asometi kisi ga nyabige na secondary school yo toka South Mogrango kamanya utigo bwalimu akenka enda basoma ngaende University ya Nairobi wakora masters in Kiswahili. Okay, ere buya kigima ase kolende turatotebing ase obwango bwabono nga yego okora ora kwara bere osomia chi university. Ekero na kole te kosomia secondary school. Na ina na kole ko kama PhD from Laikipia campus. Na chagete ko konyo ali barua Egerton University. Na harachire paka University ya Katoliki Nairobi na haraso miliororo na Nairobi na nyori vibarwe bike na wakonyanganya ne department
batagete some organization bandangeria kiana ona akorete masters na bakonya alia senkonyara lakini yenga kinyinge yanya jete gukora my personal research kia ningende gusoma paka wona iga ningende gukora siasa last time una volitio bwa MCA bwa alisito machoka chachi wodi kurukubo chitendere nyonere ni ikikura nchisaneti ningende gusoma ningende komenta maarifa imbwate na ndo muchionde nakuru nakuru naona mbegeto family na amenya nakuru na mbwata basani abange lakini nandi gusise itale ndene naongo chama tukamanga kisemiri cyane cyo professor ndole nga inda kibeke kikonye abantu baminto bamachoka cyache no mu siyasa beta. Okay, erebuya kegimambia mono aswikira na imye morobere gwensake astora tukumulekera amange anene mono aliya arengete chisemi ekero eserekali yabete kubagekana eserekali kabagwa tugatwara eserekali enene ne serekali chikaunti gwetera asiri chiko lyo mwaka wechirubere ene merongo achirubere na ikomi 2010 constitution ndu abeta koranga nigo eserekali enene yabete koegwa ekerengo kelia gichiskuru choboro so na boyo chiskuru chiria che secondary akolinde to abeta koranga niga serikali county abeta koegwa ebirasi biria via ECD na boyo koegwa chiskuru chiria che ububundi tikorokanga TVET ngakyora gukwanira magayo kubagekana ku ime serikali ime county ya Kisii ngaitu abeto wikira na as ogosira gochisemye chyo chire asensemeria ye county Mbia mwana mwana lea soko mbori diswali elio kisemi negente na chio oboroso bwe chamie ende 11 ose bwe ensende 11 asenga de devolution na likonye tuwa irwere engeni mbuya ba decided tinga a section ngete education we a county government na section ngete etigare central government goto kaewa ebirasi birito kubekalende in the ordinary language nga nursery schools kire under county government ne kitwa twalikuruka polytechnics nga back there karo chakite twalikuchiruka village polytechnics tukare lita village chiri negative bono tukuchiruka at least polytechnics mbuya karo kurikire county ya Kisii there is a challenge there we have to accept nga a foundation yo mwana kila jakire school na ali baby class in nursery school oligereri no bona senduete asanene umwana bwe nursery atakira se nursery irangi tokomo kombia no mwana ukire class ibere na isatu oina bagu walk distance 1 kilometer na mambi na ndairane so most of nursery schools Kiriang it was you meeting as a primary school and a nursery school when the cop a year tell you obvious now what could was say a family okay the nearest primary school maybe 1 kilometer was say less than 1 kilometer kini distance area mwana we nursery ta college atanyarweke tutamo bekereti mwana we nursery school ange igo chire mapeme school abandi no gotianga ono ya tai kena ndairane tigangara asukie miaka ngano gusukie miaka abandi bali bagotoka bali laki bali ange na that primary school ase nursery school we bagenda mapema barabasangi bae bamutiga mage yetalibuya so in Kisii bono jenanya kanyora nursery school it is separate from primary school eba assuming as a primary school nga una nursery when the cop no that's not the case nto wente go pime distance to arenga ericho nigete nursery school netakira the county government yagora ngora 100 by 100 na mbuisane nursery school go chaka baga je kirasi ya ECD abana baitu nabange bakorterera ECD colleges bali school babe kwegasi bachaka kworo kirende at least a distance a reasonable nya ne tabe distance ndiro konyoranga aigase umwana takire ko gende nursery era minero no matia mna chipikipiki chikomonyoka chigali chikomonyoka
talikero muiburi oranyare omokobo omoiki omoira nando cha kumoi nabora nyolenga aigase omwana kwande nursery school akando chinkara bakutambuka mbura bono ngotwere umwana kyo nursery school aratambuka oroje tambuke mambi na ndatambuke marawo aratambuka mambire no mugaso ya tule okoira na gocha ngo kumutambuka we should be anye tarachanchi yobuya ntochironye ntomaite all our economic structures na chirisita tigachi nursery school chive as close as possible na bonongo kunyi abana abantu baituboga imbo town onye tali serensali and talikiro muntu ra afford kuiro mwana elisa talikiro muntu ra afford kuiro mwana other private academy chiro gembo there is no public school public nursery school irango gemba aso mwana nju kawaida wana tukuiro mwana ndevi kurugemba paka tendere ndevi kurugemba paka nyaburumbazi ndevi kurugemba paka yetale kurugemba paka mangere. There is no nursery school kid yora walk that distance to school chimna na bekire within that ogembo municipality we are that town we should have a public nursery school governed by our county government. Yes, Professor, tutegereti asenga niyo twabeta koranga abaibuli abange nigo bago babakorokananga abana babo niko babako bachakiri chiskuru cy'abantu nyene nasari bamanya ko baleta chiskuru cy'obros inkiye kwiriranga twabeta koranga orogendo runga buno bose abantango tware narabuneyo abanta bange namana muno morali muna watewa yani nje nayo mabonga yankoranga a foundation ningi ya mwana kwayo nili yakogenda a private nursery school. Why? Okonyoranga public nursery school we treat them as like any other kids. Private nursery schools okonyoranga mba amasingira barosiri garama ya so mwana uri gukina kibicangire wari ligali ya senaro bakonya guswinyaria lakini ni public school ndetayo ko orina acha giche class kyalachire mwalimu wao chote class kiana sali any decoration any kobeka mazingira ale comfortable so mwana gukina teyo eto baturite tinga abana bache school babuke no mwana class ibiri isatunya yetalipo yes. Askendo mwanchumurelia Ondizi TV emambia yabono tokupa tukunyolinga onye ko bwate ondebwensi ore asichinse chiri chisiko enchera yabene otomachibe sangwetera asenchira area yogotumea app ya tap send genda asomtandao oria o Google Play Store o download the app ya tap send nabo okobagotumira omusani ogo bose anamona bakanya bali chinse cyangumbu nabako bagotuma chibesa cyawetera asenchira mtandao o tap send asekera $1 50 every $50 nigo akero gutumeka a promo code ya Ndizi TV okobago koira neriwa chibesa chire $1 $20 kwa bokera neriwa enchira bene otuma chibesa ngwetera asenchira yo mtandao olia bose app area ya tap send tengo rango marabe so imoroberi wensakia emambia yabono ndoche Ronald Ondari niko ndani from Nyangusu, huyo ni Ondari. Good morning team Ensakia, tuned in as usual. Mama Purity Egesicha, good morning Fumbugirango Ekona, watching live. Samson Ongaga pamoja ndoche Unilo moja watabang. Good morning to my dad Joseph Torori, my landlord Stacy Bosibori and Angel Gloria, my cousin Milton Moseti Abu Omugonchoro, waambie wakwena asubuhi njema. Na banga wanatokobati ndoche Boy Dolphin Morata, good morning Job and Frida, it's another wonderful new day. Lord has made us and blessed us. Glory to him. I wish all my friends are not forgetting my enemies to have a fantastic day ahead of them. I'm getting you loud and clear from diaspora. And Oche Meshak Ocheng Koruagasore Village Township West Mogrango constituency Mira County, watching live na Boygondo Nicholas Ogega na Sherry Bildad Korua Nyansongo stage out tebanga takomocha kwa tebanga nigo chiskuru chiria chie serekali wose chie county nigo konyoranga mba ikurigereri ya umwana uri omokebona okina enchira nera bwenda to kukini wa ngora yani ataraikiwa ase bitabu matinga engane yo goichani ko tabanga abambali bakuri amaroba
timatinga enkwaneye abana aba asiskuru kiri cyoboroso ngaba bali bagokura amaraba timatinga ibine bintu wene ndokora asiskuru kiri ya serikali murarimbia mono kwa mnyuria karona kite nasa school litanga mwete ntua bwata sitwa kulika mwalimu aliko tuirase ngonyasi gotali ebusense twacha kulika ne bicara byeita you see probably a concept in Ayurveda nali get ni nyole it is still in my mind na umwana bono okumina nkikia gerete tadi concept ya changa wikaturali kamera bansari twali getamaro fikete toga tuole nyabo tumira igamara bokaro nabona ndi to mwalimu gachire tatwa usayigane maoka ite twachakuri kamera I think it's a wrong concept. It's better to leave that place. Bono iga ikirasi ya isindi gato mwana wende to gutwara a computer digital education inga ikadinga mwana nyitoko to anya to kwa na digital education to ko ganya baike form tito mai ko gora ke computer they have to start right from the beginning na into bya kirali ki bintu bilvinga ki laptop kiri babu ba promised I have my youngest daughter one standard or grade 5 she knew how to operate it at that level kakwa moire ga konya kuna igana baro che na ko change nga yawo I subject nga yawo kora which to iranga abana balinga in fact at that level na lyo bongo very active utakete register as many data as possible kara tukagetenga neche chao kora eche chiri nere riegendrete ko develop bongo all systems of reasoning now foundation ya ecoverali that is child psychology at the university na kieko garanga twatebanga eche chebe nyingi imechia sebe mengi amatera aba mangi chike mukibe chinyingi body activity ebe nyingi at that level kero kora botebi nyene sa by 10 minutes is an hour one meant 1+1 the next time when they are supposed to be doing games banya komaji those how do we call them kwa various types of shapes ba build up anyine triangle anyine chisako bamanye shape into colors at that level and some of them are attracted by colors even to pitakiri mono na ende bono ntebe nga nyimukiri bageri ntenga our African philosophy haringa umwana uri kikiria etintirelire ndako agotiringa gari gotiringa kuri that adventure to learn to know that curiosity of knowledge na ego chakerari igo toko te umwana ngango tiringale kwenda nde ere kwabe kali mwana utakuna ere wikakune amanye nga enop yogo chenje station nere enop ye volume nere ono kanyanga into the etwa kineta mazingira ya restrictions yani controlling umwana vintao kora of course it is normal so that the dangerous spaces ntogo ki approach but rende karotole interfere tokonya ucharuka inere egasia abana namazingira yamaya kera nto iro mwana school amaya kanyo anga school nasa ako chandika cyane komuria abandi bakomwara aho kikotaka use orosire unaona let me give you my best example my dad born a daughter kera lingina sana mwalimu akamukolia matemu wana kugenda standard wa akaranza akora matemu akaanza maswali akara abana bandi bagwata umupira isiko mweta akaimuka akanda umwalimu kumulinga genda akumupira uri ararosira akatigirisa kalelia kaenda gachiesa kindo mwalimu na understand kana ndaro sia kamuira ni akamatenda ki mate ikara pepe lito quality wana ngocha roko ndisa wana bongocha anda gachaka kagendera gako yo again to kia mo attracted umupira uri which means that anxiety go chiesa
abanye tukelinga batete wana ba nasalira mbaiko chiesa mupira muri korora ketura kora matembo batali bantu kwa that restriction mo no anga kwa buri ngakyo tokora chiesa iteka komito mako gende exam room ngakimoroje pon uliera ria ya exam achikora mupira komenya kweskali akakeli sakara kamenya kwa kisu na bita kire okay ere buya kigima mwantu muri Ndize TV engana ekogera tukumurikira achisemi china sengencho aiga no boroso boko babuku beko na ende boroso botabekiri oboronge nigo ko bakonyoranga twabeire tugukinia abana batamanyitiki wako na ende batakiniri asenchera erendonge twabe twiwo mugavana bwe county kisate banga obirega kwagacha ebirasi bya ECD obira kora amagendero na kora munchirio asensemeria ECD okuliko kwa bahorokia bali bakosomia abana ECD ase kubwatekana na sokorwa na boigo enjera kwara ko robotuki bwao ebirasi byagachira uboli bunakoteba na boigo abali mabere bakulikwa mbia manu maraso kumboli diswalili nindi wete diswalili aboli kusana controversial question lakini jengoli answer muna naro le practically kere school ne bwate kirasi kya nasali bana bako soime tindaro linde bakari basomera umutenzi banyero mbaraya muraya light muna inji journalist ekirasi kiri bako somera nkibono tinjya kumanya ngoke agajete CDF kibasa kya rwete wa MCO agajete informa county government ya agajete current government ya omusike simbarati agajete patike ntukero kindeshwa bono muna tuli naye gae school negenderete or nursery school si mbabwate kirasi bako somera akira ben kiri to the standard kiri to target unless ke kale kamo anodi case bakarisko lakini bano tutotema ekinda ina omate bano liye question kwa uri tagete really serious specific research nagende school mubwate class ya ICD mu agajet omusike former governor ongwa etomusike the current governor omusike Simbarati ibano matera na bokora dati lakini itinda akora tingo tenga have done that hectic job tingo chakabate yabantu ganda lintebe nga omusike Simbarati taraga class nyoneka kima TV agaje kiagera before ataraje kate into ngwa ICD Bilazi mbia lengo bila ajili ICD onyo sa temo waga ajili ya sinamba get timbu at statistics na what means ya education onye kaka controversy karo tigati press atebenga wamin school get ya myobo primary gabo class kigate ni egwende mbona tu agaje serikali nyi yo mu sikesi Simbarati school get abi bale byonse ate toto namba ikitali to kere mu suntembe kerato sinye komanya the facts and rest to target bo wetumia like a political tool or to malign somebody no matter politics mine uchi aba to archi propaganda je target mo na propaganda na jam ne professional manya the facts ebirasi byonse people no iganto kwa ebirasi ya ICD obira bembiri to the standard abana mbaro lakini to tinda akora research maninga eki agaje na kibasa kya CDF eki agaje no mu MCA eki agaje ne governor olyo mukoro usoyoro itingo wate ere buya kegima wikatobe to gutara no gutwara amaliko nabo gitokwa na ngane nde onsi kwaba kwene kinga enganeye no yemanyete kegima kwa bote banga abantu mbali babiri bakorokananga babiri gosona ni siasa ne kisemi ayebune professor umuntu watoro bumanyi ase kisemi kwa biro mworokia nere buya gosona ni ya siasa na kisemi kifilosofia wate banga man is a political animal kira tura with politics and activity okora in society again to tura akora no corus negative politics as it say politics nere cover leadership in any community in any society national government is covered by politicians county government is covered by politicians so the best tura akora ngaki tikatorusi negative politics as it say onye esukuru get teligo perform vye sa secondary school mwadi master obeli do miaka 5 6 liba katoko gendo na fujo tochikomo siekero murango tochikomo seli namato
we follow the right channels. Talking to the education office, to report to say value about it. Intumna we will be secondary school way. Ntogo kiri umwalimu waberire school way for 6 years. Ekera achete eminis kwa school ya lenge to tebe B+. Oberire opaka yaikire D+. Ono nturo chinga ngwati alifali. Why can't you try elsewhere? Yes. Peacefully like that. Lakini kana toko chaka kuoga. Abantu ateba oyo bakomwanga sengenja rwete nyomba gete. Oyo mbamo tageti ase sengenja rwete nyomba. Even nero negative politics. Yeah. Leaders, political leaders ba so ana bara. Bateba nyareve ntumo tageti yangu. Probably tangakirite kura. Ngale ngekambi ya nyareve. That is negative politics. Ele go destroy Yvonne. Itali kuagacha. Abana batagwakirite kura. Patiga sia embu yakoko. Oko. School management mbiyagendere. Abantu bamuita beta abana ba school yimbuya ba kisemi baro kimbuya ki. Utigagendere. Mbiyamo. Onyo kutate ko harden value to the school. Enjoy through the structure still laid. POM during parents meeting yako alike nayo tebenga school yeyitege ntonta ketebono tomente neki. Yeteke naro rile ubole merumbora. Onyenera para tuliteisa ini ketomente yende. Onyenera ibrani negura abana bako tanga bitabu mbisa ini ketoha gajenga. Turichiwese cha CDF usarambe. Moralia inara maonia. Okay, erebuya kegima ase ense muyende serikali county na tonde tukumulikira ase mambia bono okwenanwa wechibasari chibasari nchi aba chikwenanwa tokabata koranga nchi aratene ni wa ase kengana abete kwiranga okonyorwa nawe kwenekinga abamenya bange bakegusi babeire bago chandika ase kerengo kerekene ngakyora bokwanira igoro yentundeye igoro buna chibasari chaba chikwenanwa. Aso egento kialinge problem asi pasali enginaro kiretawe buli mabere noko cherewo kwa iwe form wechuli it takes another 2 months form weli pasali wechuli turanya ndeli sol lakini korochi akira again mbuya kia ena netu tinda ngande complain yende patige ntonke linga ki ona karoko omwivoli school chinyinge mna secondary school efisi kale 62,000, 72,000, kwa mwa 3,000. Ono, transport kwa mo. Kuendewe, pache timu wanafunzi kwa mo. Yani nende, kiwango kie pasa lindo chekere nsebo. Yere challenge. Challenge on the governor. Through minister ya education. Na wende toko take up. Na ekara to calculate kibesa kiri tuwaye kuna kiki pasali to bagira abantu bali bonse biba apply tumaka nyonga afre kiri umuntu akanya 3,000 na uboneka ko musokunga yitali base wo kikorangiri mu buri omotebi obwakane elivuga musina mbiri bamwe 3,000 bona ana itakire otume your creative mind all the professionals your think tanks bali sponsors bali donors ba supplement that parcel kwa from central government kate parcel in central government yeko ayo liginche nende ngonya kwa fuata any investment kwa fuata any foundation otebenga kuri foundation yana na chinaro kiri million chingana kuru donors to apply to baba nyale atoiri chingana na bokonyo achiasukire kuru 3,000, jaike 6,000, jaike 5,000. Nongo ya komentole kerenga, andi kwa nikare chia wande. Andi si dabono tubuata moraliasi aliasi wate. Ekaro kwa ni oranga abana ba apply te bara bangi in your ward, in your constituency, in your county. Abantu bali mu aliyeti chikura nabo. Njoko bawoya. Abane na bantaba yabagwate chigazi barangeri batena ki nona ababwete chikura. Mwete na soki kurangiria abayiboli nya umwana pasali ya 3,000. Mwale gocha tano asya karambika. Kero muntu katinende muti muira ne fili nande togende. Kolende professor na abange boli barabe bagwitabera nenga neyo. Ono katina kikitoko we are in a new world. That's why in the studio we got to change. Ono ekaro kwa tene na kwa mpinga morali. Na itinati na ko kwa chikura. Go to our enemies. Next time what in contract now we are 5 years. Eko era na ine toliko ane feel.
ndolika jane feel ai na bora arega ki ngo support you nge parcel injo kwa ile lakini bali bagwa akachikura mbatero kinga ndinya level uri obwete chikura ndo kina ndo contribute to hapa parcel igonga na inje kwa post ringa ki omuchumbu itu twachorete anyolire parcel ya keire matarangire tiarambe usene Nairobi ali abasani gweta bona yaikire chibesa kinyinga. I am talking of the possibilities ekato what human understanding that's what happens in other countries kero mwadi vano monto idyllically okwadu virengereri vyao na nchaka nkuru vyane bilikora kana biko kiamu we are not enemies we only differ kulingana our opinions ikibona na kiki tutete na kiki one of the things kaya attend studio ga nga abantu bamento ebintu nebyo kubwatirana nchena bulite bwa MC umwishimiwa ndali akaira tukoroka paradiso kwa twanyorane eto kukwana the first time namo nyorete na moteti congratulations kiana bwata namba ya akangi lifting matei I want to get regas tindi komoro in any form of an enemy or a threat njema nyetinga emiaka ne chere tano na ndonyo tageta aira ne field na china onkali na ende tongora ninga ki nilintu achite mokaoyo igasi akori murochi ningi anya murochi tilie tabaisanigete na achira mwanje mongeli bagiri kana automate ichicheka na automate sublocation yeye we come from the same background kibono to kera tu adiva politically kibono to wenete ko ba enemies ntoko nyano telia mo ulika na stem ya serio koragere na basani ba na nchenda gongo ne ko hotel na korra abantu to political como chikura na na mo royal sport na ata makuro na ndo telia nga so that is not politics ninyolete the late mheshimiwa Nyachai and the late mheshimiwa Nyona ngakina aliwa sombe tombe bakarangilia rambe tombe primary school ground njena ona alingili sabiki ya Nyona linen and then kaira bano tombe secondary school bachiko batere ya mashairi mono Nyona gwate kiama kyayega ni seria na umusikinya cha nera bwate 40 people iga na bakunya wachechera ni yao umusikinya cha hote note bya Nyona nga karuesa ige inchwese inyombene ne tu agachire permanent ya 40 people kenya kwa veresa ige ya week umusika Nyona otene na the same platform was na bago na sitia rambe otene omoteminga ki inywe enyombe ye ni mwagati ya 40 people tirabe kunyone chindi ngono leche mintevia inchwese ige yane ya Kenya Social Congress nga gachita ere tayari echechelia na ndestiri bakora basakusana bage bono politics kusina byokoru kusina bita kinokoru usina kininje manyite nabo bwendetenga abarai babe bako bwaterana asakoneke kolende engane go chale tubutantanu ase chinga kia bana bakwegwa chibasari tinayerora ase serikali county yoka nayerora mpaka ase serikali elia enene ababunge tebanga akonyoranga abanda